Drugo mjesto, startni broj 163, Krešimir Pavičić. I danas najbolji sa 2 pobjede, startni broj 88, Antonio Lečovski. Ajde, pehare u zrak. Ajmo. Evo ovako, evo. Bravo. Danas drugi, startni broj 6, krivac u pozitivnom smislu za ovo danas, Tihomir Kotarski. A pošto je Tihomir organizator, predajem mu riječ da se vjerojatno zahvali ljudima koji su mu pomogli da ovo sve danas prođe ovako kako je prošlo. Evo, dobar dan, 5 put danas vam se javljam, pošto sam imao obavezu boksu oko motora. Evo, organizirali smo trku Motoklub Zlatrbista prvi puta. Zahvaljujem se svim svojim dječkima, Šani, Džipu, Šumiji, svojoj curi Mariji, Simonu, svima. Zahvaljujem se više gospodinu koji skuplja banere iz firme Mototakt uvoznika Repsol ulja. Također se zahvaljujem Motošpici uvozniku KTM-a koji nama, vozačima, svima pomaže, doslovce najviše na svima na naranđastim motorima. Također firmi Sagovi Zagreb, Keremontu i svojoj firmi Tisa Gradnji. Evo, to je bilo to i nadam se da bomo sve podružili. A sad opet malo ja. I danas 2 puta prvi, startni broj 7, Jurica Cerović. A molim vozače, poslije ovih pusa, šteta što nisam ja vozač, ostanite na pobjedničkom postolju. Ajde, zdignite malo. Gospodin Mihaljević, predsjednik Motožičke zajednice grada Zagreba, podijelio pehare za prvenstvo Zagreba. Također, 3. mjesto Tomislav Ostojić. Bravo. Ovo je 3. utrka za prvenstvo Zagreba. 2. mjesto Tihomir Kotarski. I prvo Jurica Cerović. Kako vi meni ostavite? Bravo. A vozač koji nas je danas najviše uveseljavao sa svojom vožnjom, znači onom neozbiljnom, startni broj 69. Tomislav Marić. Zoni Napa. Slovenac na privremenom radu u Zadru. I danas, kao i mnogo puta, nedodirljivi, startni broj 46. Dejan opet. Također i njih trojica dobivaju nagrade za prvenstvo grada Zagreba, znači Vitulić, Marić i opet 3. utrka sezone. 4. je za 2 tjedna u Požegi. Znači potrudite se da dobijete 2 pehara. Da imate 3 ruke, dobili bi 3. Nagrada za nagradu Zagreba predaje gospodin Mladić Ivica Mihaljević. Dojmovi današnjeg dana. Pa evo, utrka je, vrijeme nas je poslužilo, lijepo sunčano i utrka je završila, bilo je 42 vozača ukupno, super je bilo.
Evo, kad bi čovjek pratio supermoto utrke po Hrvatskoj, vidio bi da zapravo nema na puno mjesta nema prljavog dijela. Da, to je razočaravajuće jer supermoto je u biti utrkivanje da se sastoji 70% asfalta, 30% prljavog dijela. Evo mi smo se potrudili, napravili smo prljavo i skok, drugi to si ne daju truda. Trka je jako bila dobra, bilo je zanimljivo, bilo mi je pravi užitak voziti se. Dobro je završilo, 3. mjesto sam osvojio sve ukupno. Malo u prvoj utrci sam imao i pad jedan, u prvom zavoju nakon starta. Tako da sam u prvoj utrci bio 4., a drugoj sam uspio izvršiti 3., sve ukupno 3. Staza mi se jako sviđa, odlično je pripremljena uz malo zemljeni dio, kojega inače baš nemamo, a trebalo bi ga biti. Tako da sam jako zadovoljan sa sobom i s motorom i sa svime. Šta se dogodilo, taj pad, šta je bilo? Pa malo su sporije svi, napravila se gužva u prvom zavoju, usporili malo više, ja sam malo većom brzinom došao i kod kočenja sam dodirnuo zadnji kotač od Marića i jednostavno me prebacilo na drugu stranu i oko njegovog kotača me umotalo doslovce i preletao sam prek motora i pal sam dolje. I tu sam puno vremena izgubil dok sam se podignuo, dok sam još transponder sa staze pokupil, gurnuo odijelo, opet krenuo. Dosta je vremena prešlo, više nije bilo izgleda da bilo koga sustignem. Posebno bih pohvalio i čestitao Tihomiru Kotarskom na trudu što je organizirao ovako dobru utrku. Inače mi je ovo omiljena staza, tako da odlično mi je prošao dan i super sam se proveo. Današnji dan je na kraju sve završilo dobro, imali smo kiks na startu prve utrke, ali to je vjerojatno sad već tradicionalno postalo da u Čakovcu prvu utrku nikako dobro ne mogu završiti. Ali eto, tak je bilo kak je bilo, još sam pao, ali srećom eto uspio sam se dići, nastaviti trku da me 3. u mojoj klasi nije čak ni dostigo. Što samo govori o tome koliko smo odmah napravili, mi prva grupa od ovih drugih dečki. Dobro je, zadovoljan sam. Drugo mjesto sam utvrdio, mislim da sad na ovu zadnju utrku mogu ići bez ikakvog presinga, još je u mom rodnom kraju tamo u Požegi, tako da to dodatno će biti emocije. I u svakom slučaju ćemo pokušati napraviti nemoguće, a to je dostići Dejana, iako je on još uvijek na ovom off-roadu još puno bolji od mene, ali radit ćemo na tome. Današnji dan, predivan dan. Za mene je moglo malo bolje, ali ajde, malo sreće trebalo više. Ajde, nismo uspjeli na trening jučer, pa danas sam vozio 2 kruga od neslužbenog i 2 kruga od službenog treninga. Sam osvojio 3. mjesto, kolega isto 3. Montis Racing Team, što je naš tim, osvojilo 2. mjesto, tako da za nas ok, više manje. Staza je prva liga, vrijeme je bilo prva liga. Pozdravio bi sve. Pozdravio bih direktora našeg tima i to je to. Hvala svim sponzorima, da ne nabrajam sad sve, klubu Parentium, to je to. Bilo je sve ok, dobro je bila pripremljena staza, s obzirom da motoklub Zlatar Bistrica prvi put organizira trku, sve je bilo super, zemljeni dio je bil ok, isto tak, iako nije veličina ta koja bi trebala biti po pravilniku, ali ok, ja sam zadovoljan i pobijedili sam. Pa evo, isto tako, oba dva smo pobijedili svaki u svojoj klasi, timski i klubski smo prvi, više nismo mogli od toga niti očekivati, niti smo mogli uzeti više od toga. A staza je poznata, velim, taj prljavi dio, hvala Bogu, evo, ovaj put ga je bilo, inače na dosta staza nemamo prljavi dio. Ovim putem isto, velim, čestitam motoklubu Zlatar Bistrica, prvi put im je i stvarno su napravili dobar posao.